Ada katanya ke? Abang lu punya naik Barbie yang kujak kenan. Yang naik Barbie kujak kenan. Nasi Barbie gimana kujak kenan. Betul ke ya? Butuh kujak lembu. Butuh Barbie daripada kujak. Betul ya? Butuh kujak. Tapi Barbie ni tray ber. Patong. Empang. Yang nak kerja kuasa tak dia. Je, nasi tak nak kujak. Tapi ni tray Barbie deh. PCR. PRC. Benda ke buat lagu buat hati tak boleh. Kedek Masih cut. Waleman. Masih ada man? Bang. Adik. Lagu buat hati nak ke. Lagu buat hati nak ke. Buat hati. Lagu buat hati. Lagu. Buat hati ada ha? Buat hati ada adik kahek long sidat adinda. Kalau hilang itu saja. Tubi hai dek cut. Cinta abang mesuai di dalam hati. Karo abang tipe, karo orang sedih, orang sedih. Suci hai ade, hitam gengung kupi. Suci di dalam dada. Kabe musa. Saya bang kok sedih ada budak. Kalau bilang ku jari lon Hai, abang. mana? Kok abang ke adik sudah? Kok abang ke enggak adik sudah? Kibanti mah. Ki bang ke sudah ke adik ke dek cut. Man dek cut sudah man. Masa dek cut sudah ke beralih bahasa lab. Dek, abang yang sedih. Oh abang sudah pergi dek cut yang sudah. Gelinyong apa deh? Oh liung adik apa? Dia kamu bungkuk ngabang liung adik ke duduk abang. Dek, Wan. Berapa? bai deh bang, abang kok gerah kau? Buat abang JE jule. Man je adik pu JE man. Baru si Barbie berJE ke abang. Adik cemburu punya Barbie berJE ke abang. Dah dek. Baru Barbie berJE ke abang kan? Adik cemburu punya Barbie berJE ke abang. Hai. Datanglah keluar dek. Nya dendi. Dek, Nya lu cemburu nya ngai Barbie. Pokok ji kan butuh de Barbie kan be. dek. Wan abang. Adik long sayang ku buat hati. Kiban sayang nak adik. Nak sama lagi sayang ke Barbie. Sayang ku dek hai, sayang ku. Buat hati. Angku, abang sayang ke Barbie. Nak sama lagi sayang ke adik. Sayang ke adik nak sama lagi sayang ke Barbie. Narik. Berarti tanya selingkuh ino dua tu kan? Nya kan? Selingkuh dek. Oh, Jut. Beta selingkuh ni putus kan. Kandung masa si Barbie kiban rana. Nduk long ipoh le Barbie baki. Kinteng nama meh i nyan. Hai dek. Wan abang. Wan. Baik yo kah nak lumbuh. Ge, tapi rana man si Barbie ho nu bai Barbie. Yang ku baik yo kah hang tadi le kah hang tadi. Wah. Mai Barbie pi hana taluk, long pi hana taluk. Hai. Kepala tu. Adik. Kena Wan apa? abang. Adik ngo. Wan abang. Nyo adik dia. Kena. Empat kiban. Singet kena. Kali kau. Singet kena dek. Ada bang ada. Kalen kan? Kiban abang. Kan kat singet kena ke dek. Pukul singit. Kan kat singet kena dek. Kiban pegang kau singit no. Tu pegang je. Kiban. Adik. Wan. Adik kah nak puteri sayangku. Mai Barbie kiban. Kuno tanya si Barbie kiban. Barbie nya ikri saat hantar tungdi. Hanu tungle kan? I Barbie kan? Kuno kai ke kamera ngapu buat kuno berapa ikun lo. Makaji ku pegah si rana hana cocok dengan ji kadang nak butuh ji dia dah dua mentong. Aku je Nampak adik dalam kain luar deh. Jut. Betul. Kutem lah masa hang kutem lo ngabang. Abang Di lamai pada muncul lamai. Munya ke abang hana pakai jelame. Adik yang baca jelame ke abang. Betul. Betul. Pokoknya munya ke abang hana pakai jelame. Padung kaba. Abang badung berlebar amat. Ilung gawak adik deh. Bertingkat dia belum menyam.
Selesai. Saya puluh mayam, 50 mayam adik ba. Ha, 50 selesai. mayam adik ba. Tapi kan, Bek Nale abang dengan si Barbie ba? Ha, dek, Wan. potokah mentang tu malang singho. Bek tua ni ba? Ha, okey. Gak, bek tua ni nyong menyaku kalan ron ni Barbie. Ndrik long ku ju, ku deket ron. jadi. Barbie ba? Ha. Jadi, Ku pegah kan, Kak Barbie, bang seleb kabaro kak pegah gen nam kawin ngan lu, ngan ron hanali kanyan. ha. Kiban. Telefon mak deng boh. Gak ku telefon ni. Ron ni kan kana HP nyan. HP bi dekat Nita. Ni Nak apa mana telefon. upah ke telefon boh? Ha. Gak. Boh. Jut. Itu ron telefon ba? Patah nak belah HP lehat nyo bang. Ba kat deng. Kontel. Pak pun nak belah HP. Ada kan dia dua. Tu. Dayung dia. Ha, penayung. Toko apa? Adik hana depatnya bang hana pegah penayung toko apa? Habisnya menonton ber. Adik,